Pozdrav svima, ovdje Milan. Danas ćemo igrati Craft World. Nastavljamo tamo gdje smo stali u prošloj epizodi. I ajmo ja sam u ovoj epizodi ćemo da napravimo ovaj oklop. Svakom po jedan. I da napravim ovome nove seke. Čekaj. Klip. Imaš. Ovo nema. Ovo ima. Sad, ajde skupljujem malo ovo što treba. Treba će mi ovca. Evo to. Sad i tako. Tako. Cijepaj. Hop. Hop, hop, hop. Sad, vidimo što sve trebamo da uradimo. Treba nam ovca da bi napravili kanap. Da, jedna puna za jedan kanap. Ubio ovaj ovko. Jeste. I ovaj ubio ovu ovcu. Evo da postavim negdje stolicu. I da stavim hranu. Gdje šta bi. Malo borovnica, malo jabuka. 1, 2, 3, 4. I tako. Tako, gotovo. A nije ovo je bilo cooking campfire. Za ovo nam treba sada ugalj. I treba nam ugalj i metal. Uglje imamo. Koliko toliko. Evo vune. Tako. Samo zašto spravljeno. Ima li još ovaca? Ubio ovo ovdje. Ovdje je meso ostalo i ovu ovcu. I ima još neka, nema više ovaca. Nema više ovaca. Nije baš daleko. Ali imamo još vremena. Smanjit ću još malo ove zvuke iz igre. Bolje da se ja čujem nego da ovo iz igre. Ovo još nije završiti spanje. Evo brzo. Još to više stvari radili za ovu epizodu. Ovdje imam metala. Pa bi mogu da krenem da kopam taj metal. Evo novčić. I na dole malo. Idemo. Ovo su gvožđe. Ove neću još napadati. Eto. Ali ih ima ovdje. Ovo sve jedno nisu teške za poraziti se. Da napravim još baklji. Treba će baklji. Dovoljno. Imam drveta da napravim, treba mi još jedna sekira. I sekira i toljaga. Ovo je mag. Dobro, svi imaju što im treba i sada da počnem praviti. Ja da prvo napravim 4 oklopa. Jebi ga, neću imati ni za 2, a ne 4. Postavit ću portal ovdje. Tako. Samo neka kopa. Ovdje ima. Malo se ovdje razmnožavaju. Neke se samo razmnožavaju, treba će mi oni kasnije. Evo još gvožđa. Imamo još 5 minuta. Svi što jede? Nisu. Samo još malo se budi. Evo, znaš se nije probudio. Ovdje metal. Metal. Mravi. Evo, sad ćemo napadati ovaj budalu. Evo, uzeli su ovo drveće. Evo imaju ovdje. Sve napalo. Nešto crno. Evo, vratio sam se, morao sam ići da jedem.
Evo sad nastavljamo tamo gdje smo stali. Kopamo ovo. Tup, tup. Evo portal tu. I evo imamo metala, 2 komada, to nije dovoljno. Treba još dosta metala. Evo ga, našao sam rudu metala. Evo još minut ću snimati pa i to će biti to. Ljudi. Tako, samo cepaj. Evo ga. Evo došao sam ovoga drugog nivoa. Nismo baš ništa od toga što sam planirao u ovoj epizodi ispunio. Mogu bi napraviti makar svojima svima podrveni oklop. Znači 16 će mi trebati. Imat ću dovoljno. Treba kupiti. 3, 4. Evo imam za ovo i još kacige. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hvali mi samo jedan. Idem gore da iskopam još jedno drvence. Treba mi još samo jedno drvence. Samo jedno malo drvo. To ne je drvo, to je drvence. Tako, craft. Opet, kako? Sada? Sada mi. Šta je sad? Aj pa žurite. Imam još malo vremena snimam. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela epizoda, lajkujte, subscribeujte, šerujte. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi u kojoj ćemo vjerovatno da nastavimo s rudarenjem. I to je bilo to. Sad napravimo kacigu, gdje svima stavim po njihove oklope nove. Evo ga. Sad ovo. Ovo je samo što nije crkva. U sljedećoj epizodi ćemo se baviti ovo sa njihovim healthima, šta treba kome. Evo ga. To bi bilo to za epizodu, hvala što ste gledali. Pogledajte prve 2 epizode Craft the World, lajkujte, subscribeujte, šerujte. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada sve srećno i doviđenja.